ایروس شمی پیامنر عفرین پاس را گهاند کوچکترین الجبهه الشامیه ین تروریست دستدانین سرمالا ولاتیه به نام عبدالرحمن محمد آل طاخا اشرفی لناوندا باجار عفرینه. لگوری آگاهین هاتون بدست خستن الجبهه الشامیه خوادیه مال عبدالرحمن 55 سالی جگنده کیمار نوچایا شیراوا به دانستاندنا بره بری خواسر آب بری توان بار کرد. جبولو وی دف جمال خواه بردا و رویا ترکیه و ده انجامه ده الجبهه الشامیه دست خوادانی سرماله به همو نوباروکاوی و مالبتک نشته جهان تیده بجه کرد. لهیلکدن جه درکی طایبت تکس کرد الجبهه الشامیه برینها دستدانی بو سرمالا شهید سلیمان نوری نعمان یک و دبن اشکنجه ده لزندان الرعی جیان خواهج دست دا به توان دانستاندنا بره بری خواه سر آبره ده. او هر وها دزی و فروتنا نیاسایی یامال و ملکین ولاتین کرد لحریم عفرین یا داگرکری جعالی ملیسن اسلامی و بردوامه. ده 23 مجداره ده گروپن گریدای ملیسن الجبهه الشامیه ده مالندن این لطاخا اشرفی لباجار عفرین دست سر کربون او فروت برونشتوانن غوطای شامه. جالاکوان سیویل و رخستنک سیویل یا خوجهی لباجار رقایه لباکور سوریه روژا سشمه راگهاندن و گوتن کو گرتنا درگه تلکوچر و راوستاندنا آلیکارین مرووی زیدتری 2 میلیون کس لدوره بهیوی کریا و بپار کریا جوان آلیکاریان. نزیکی 2 سال بره دریه تلکوچر الیعروبیه کو لسر سینور سوری و عراقیه هاتا گرتن پشتی کو موسکو و بکینه مافی خواه یه ویتو یه ده انجمن اولکاریه ده بکار آنین داکو دری بگرتن دروه در باسبونا آلیکارین مرووی. مناف الأسعد ريفبري ريخستنا بيت المواطنة لرقاية قوت كو قرتنا درگه باندور لزيدتري 2 مليون كسين كو لكامبين باكور و روجلات سوريا دجين آنجي لباكور و روجلات سوريا كوچبر بونا پشتی راوستاندنا آلیکاریان به تایبت ین بجیشکی وی جنور سپریس را راگهاند که زیدتری 40 رخستنین ناونتوی ین آلیکاریان بجیشکی لدوره پیشکش دکرن راوستیان پشتی که درگه هاتا گرتن. لگوری الاسعد آلیکاری مرووی دریا یک درگه ده درباسی سوریه دبا اوجی درگه باب الهوایه لی پشتگیرین کو جهرمن ریوبریا خسرتین کیما و تیرا پیدوین هرم ناکه. ریوبری رخستنا خوجهی داخواز لجواکا ناف دولتی کر گو دستوردان بکا بلز جبو فکرنا درگه و لدوسیاوی بنیرا جبرکو گرتناوی بو سدما قیرانک مرووی لکامپان و لهرم بگشتی. نویسگاه ها پلان ساز کردن و سرجماردن آره و بریا خواسر آباکور و رجالات سوریه ده شمه با آمده بونا سروکاتین هفوش این نویسینگهین پلاندانین پیش کردن و سرجماردن دره و بریا خواسر و سویل ده جوینا خواه یا آسایی لدار خستن. جوینت خاله خواه یا یکم ده لسر روشار خستنی یا نویسگهان و پیش کش کرنا شار از زاین پیویست جبو پیش خستن کار و خباتان گنگشه کرد. اول سرکار و چالاکیین دما بوریده پیک هاتنه و آماده کرنا موازنه پروژه این سالا 2022 جبو هندسگهان شوپاندن و نرخاندن پروژه این که ای سال هاتنه جیبی جی کرن هاته را وستاندن. هر وها آماده بونا لسر آماده کرنا پروژه یا سرجمیریا نفوس گوتو پیش کرن و او پروژه یا هری گرینگ تدیتن جبرکو جعالی نویسگه ها پلندانین و سرجمارتنه و دریوبریا سویل آرقای هاتو بو دست پیکرن و قناخا یکم به سرجمیریا باجار رقای بداوی هات. دداویه ده زحمتین کار هاتن گوتو پیش کرن به تایبتی نبونا پسپوریا کار دواره پلان ساز کرن پیش کفتن و سرجمارتنه ده. لگل هم پروژه استراتژی ین کو خدمت و هرمین ریوبری خواسر لباکور و رجالات سوریه دکن تأمین کرنا تشتین پیویست و پیک آنین اولکاری خارن و تندرستیه نه.
د ێریشەکەنو یا دەولەتە ئیسلامی داعش لە هەرێما گەرمیان ئا هەرێما کوردستانê du şervanên hêzên pêşmerge şehîd ketin û di dojî birîndar bûn. Êrîşa gojroja şemiya borîve cara siyeme doh danê êvarê saet 10 li derdora navçeya Kifrî ya ser bi germiyanê li başûrê parêzgeha Slêmaniyê çêbû. Jêderekî ewlekarî li devera germiyanê ji nor Sprês re ragihand ku di encama êrîşa nû de pêşmergeyek jiyana xwe ji dest da û sê pêşmerge jî birîndar bûn. Lê yek ji wan îro sêşemê canê xwe ji dest da. Wezareta Pêşmerga ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyeka xwe de doh êvarî duşemê ragihand ku di encamê wê êrîşê de endamek wê şehîd bûye û sê jî birîndar bûne. Daxuyaniya xwe de Wezaretê navên şehîdan eşkere kir ku çekdarên firqeya siyem lîwayê nihan a pêşmerge ne. Hêzên pêşmerge yê ku li devera germ bicî bûne karîn êrîşa siyem jî pûç bikin ku piştî du êrîşan li pey hev rojên şemî û yekşemê hat. Wezareta Pêşmerga di daxuyaniyekê de piştî êrîşa yekem roja şemiyê ragihand di encama bersivdana êrîşeke rêxistinê de li nêzîkî navçeya Kelaco li devera germiyanê 5 leşkerên xwe jiyana xwe ji dest dan û 4 leşkerên dî jî birîndar bûne. Doh jî Wezaretê êrîşa duyemîn a endamê rêxistinê li ser yek ji xalên hêzên pêşmerge li firqeya çara lîwayê hevdan ya Kifrî ragihand bêyî ku ziyanên canî çêbin.